Iyo umutungo kamere ucunzwe neza kandi ukoreshwa mu buryo burambye kandi bufite icyerekezo, ushobora kuba isoko y'amahoro, ishoramari n'iterambere risangiwe n'abaturage bose. Mu rwego rwo kugera kuri ibyo, abafatanyabikorwa bose bagomba kuzirikana isano iri hagati y'imiyoborere myiza y'umutungo kamere no gukumira amakimbirane. Mu Ukuboza 2025, Perezida Donald Trump yafashe iya mbere ayobora ibiganiro byabaye amasezerano ya Washington y'amahoro n'iterambere hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Aya masezerano yubakiye ku masezerano y'amahoro ya Washington yasinywe muri Kamena 2025. Iyi ntambwe y'amateka itanga amahirwe akomeye yo kuzana umutekano urambye n'iterambere ku baturage bo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gushimangira iyi ntambwe, amasezerano y'ubufatanye bw'ingamba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agamije gukoresha neza ubushobozi bw'ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ashyiraho uburyo bwo korohereza ishoramari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abashoramari bafatanya nazo. Ibi birimo gushishikariza no gushyigikira uruhare rw'ibigo by'Abanyamerika mu bikorwa remezo byohereza ibicuruzwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu mahanga, ndetse no gufasha kubaka abakozi bafite ubumenyi n'akazi keza hirya no hino mu gihugu. Aya masezerano y'ubufatanye atanga icyizere cyo kuzana izamuka ry'ubukungu, umutekano n'iterambere bifatika ku baturage ba Kongo ndetse n'Abanyamerika, kandi ibi byatangiye kugaragara. Ibi bigaragarira mu ruhare no kwiyemeza kwacu gushyigikira umuhora wa Lobito, umushinga ukomeye w'ibikorwa remezo uzamura ubuhahirane bw'akarere, ugafasha kurinda no gutunganya neza uruhererekane rw'itangwa ry'amabuye y'agaciro akomeye ku isi, ndetse ugateza imbere iterambere rirambye uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'icyambu cya Lobito kiri muri Angola ku nyanja ya Atlantika. Umuhora wa Lobito uzafungura amahirwe mashya y'ubucuruzi hagati ya Afurika yo hagati na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburayi. Nk'uko bimeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twemera ko inzira irambye yo gukura Sudani mu ntambara ishingiye ku bushobozi bw'abaturage bayo bwo kongera kubaka igihugu mu mutekano hakoreshejwe umutungo ufasha ibikorwa byo kwiyubaka aho gutera inkunga indi ntambara. Nk'uko umujyanama mukuru Bulos yabivuze mu kanama k'umutekano ka Loni mu kwezi gushize, igihe kirageze ngo harebwe uruhare zahabu igira mu gutera inkunga y'intambara. Zahabu ni isoko rikomeye ry'amafaranga akoreshwa mu kugura no kugeza mu mirwano za drone n'izindi ntwaro. Gukurikirana inkomoko y'umutungo no kuwucunga mu mucyo si inzitizi ku ishoramari, ahubwo nibyo birishingiraho. Ibigo byemewe kandi byubahiriza amategeko bishora imari ahandi ndetse n'ahantu hatandukanye mu bucuruzi, bityo bikazana amahoro arambye. Muri urwo rwego, turashimira Ubwongereza kuba bwarafatiye ibihano abantu bakekwaho kugira uruhare mu bucuruzi bwa zahabu butemewe n'amategeko ndetse no mu miyoborere y'imari ikomeza gutiza umurindi iyi ntambara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zafatiye ibihano abantu n'imiyoboro yungukira muri iyi ntambara, harimo abashaka abarwanyi b'abanyamahanga ndetse n'abatanga intwaro
intwaro zakomeje iyi ntambara kandi zigafasha gukorerwa abaturage b'inzirakarengane ibikorwa by'urugomo ndengakamere. Amerika ikomeje kandi gusaba impande zose guhagarika imirwano byihuse ku mpamvu z'ubutabazi, nta yandi mananiza, kugira ngo imfashanyo zishobore kugera ku bazikeneye no gutanga inzira iganisha ku nzibacyuho ya politiki iyobowe n'abasivili. Izi si gahunda zitandukanye, ahubwo zose zishingiye ku cyizere kimwe. Ni diplomasi igira icyo igeraho iyo ihinduye umutungo kamere ukareka kuba intandaro y'amakimbirane, ahubwo ukaba umusingi w'ubufatanye bw'akarere n'iterambere risangiwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwitegura gukoresha uburyo bwose zifite kugira ngo zifashe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Sudani kugera ku mahoro n'iterambere abaturage babo bakwiye. Kuva ku munsi wa mbere Perezida Trump yagiye ku butegetsi, yagaragaje ko umutekano w'ubukungu ari kimwe mu bigize umutekano w'igihugu. Dufatanyije dushobora gutuma umutungo kamere ukoreshwa mu kubaka amahoro aho ukoreshwa mu guteza intambara. Ni muri Loni aho n'ubundi baba biga ku bibazo bigiye bitandukanye bihangayikishije isi. Mu magambo twagiye twumva ni ibijyanye n'umutungo kamere ushobora kuba ishingiro ry'amahoro n'iterambere iyo ucunzwe neza, aho kuba intandaro y'intambara n'amakimbirane. Uyu uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari uyoboye inama n'ubundi ya Loni, inama n'ubundi bijyanye n'umutekano, yasabye ko imiyoborere myiza y'umutungo kamere ihuzwa no gukumira amakimbirane. Yagarutse ku ruhare rwa Perezida Donald Trump mu kugeza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku masezerano ya Washington y'amahoro n'iterambere mu mpera za 2025, aho hasinywe amasezerano n'ubundi nyine y'amahoro yubakiye ku masezerano yari yasinywe muri Kamena 2025. Yavuze ko aya masezerano yafungura amahirwe mashya yo kuzana umutekano n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Yanavuze ko amasezerano y'ubufatanye hagati ya Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agamije gukurura ishoramari ry'abanyamerika, guteza imbere ibikorwa remezo, kongera kohereza ibicuruzwa ku masoko mpuzamahanga no guhanga imirimo ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mishinga y'ingenzi yagarutse ku muhora wa Lobito cyangwa se Lobito Corridor, umuhora uzahuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'icyambu cya Lobito muri Angola, ugafasha ubucuruzi hagati ya Afurika yo hagati, Amerika n'Uburayi, ndetse ukanoza ubwikorezi bw'amabuye y'agaciro. Ku kibazo cya Sudani yavuze ko amahoro arambye azagerwaho ari uko umutungo kamere ukoreshwa mu kongera kubaka igihugu aho gukoreshwa mu gutera inkunga intambara. Yashimangiye ko ubucuruzi bwa zahabu butemewe n'amategeko ari bwo butanga amafaranga akoreshwa mu kugura intwaro n'indege zitagira abapiloti zimaze kumenyerwa mu gukoreshwa mu ntambara cyane zigenda zitera ibisasu. Yavuze ko gukorera mu mucyo no gukurikirana inkomoko y'umutungo kamere ari byo bituma abashoramari bagira icyizere cyo gushora imari. Yashimye Ubwongereza bwagiye bufata ibihano ku bantu bakekwaho ubucuruzi bwa zahabu butemewe n'amategeko. Anavuga ko Amerika nayo yafatiye ibihano abantu n'imiryango ishyigikira intambara muri Sudani. Yongeyeho ko Amerika ikomeje gusaba ko habaho agahenge k'ibikorwa by'imirwano kugira ngo imfashanyo zigere ku baturage no gutegura inzibacyuho za politike ziyobowe n'abasivile. Mu gusoza yashimangiye ko diplomasiya nyayo ihindura umutungo kamere ukava
mu guteza amakimbirane ukaba isoko y'amahoro, ubufatanye n'iterambere. Yavuze ko Amerika yiteguye gukomeza gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse na Sudani kugera ku mahoro n'iterambere. Ashimangira ko nk'uko Perezida Trump abivuga, umutekano w'ubukungu ari umwe mu nkingi z'umutekano w'igihugu, kandi ko umutungo kamere ugomba gukoreshwa mu kubaka amahoro aho guteza intambara. Nuko bimeze rero ni muri Loni, aho bavuga bati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse na Sudan bigomba kwicara hamwe, amahoro akaboneka ndetse ibintu bikagenda neza. Ibi n'ubundi twagiye tubikurikira mu minsi yagiye ishira, aho bashinja u Rwanda kuba haya mu burasirazuba bwa Kongo hari umutekano muke. Gusa nibyo nyine baba bashinja u Rwanda, ariko kugeza kuri u Rwanda rwo ntabwo rubyemera, kuko ruvuga ko nta hantu ruhuriye n'ibi byose. Ariko ubwo no kureba nyine Loni ibigenda bigarukaho, kureba ko bizakunda. Ubundi cyo mubwira kurikira The Quick Times News, ubundi amakuru yose uzagenda uyamenyera igihe 5/5. Kangushimire cyane, mukomeze kugira isabato nziza mwe abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Namwe abantu mutagiye mu kazi muri weekend, mukomeze kuryoherwa na weekend. Mwese Imana ibane namwe kandi muhahe muronke.